penalty mu ve tlat oh penalty pedon nge indirect pedon nge first half khan penalty an huwa hey electric vein I mean first half penalty huwa ta na pet goal la oh a penalty ve tat mai đi oh tu a pu yang e bm a pe don penalty mu ve ve first half le second half oh anin tia hian pressure sang thina captain ten poimo tia hian kam deuh mo in sha chiang ve kan ni op te mangai te ne ma te Galiar fall lau maya apuya zo than tluanga si zo than tlua apuyan gale ma pet gol donem a pet gol lo a to chun zo wal 5-4 in an chak lo ta apuya te galia ron chak hey apuyan goal ni score amara chu penalty topa an pet gol lo ro kha chu poita galia bon le la prime le maya vàng lại ai nó trả sổ bốn nè mày bốn penalty khác chứ save chaturu lu tục tắt chào mô cảm ơn Aaron thì về mấy râm liền là thế không anh vào đây penalty ạ bên bom mo lan nun theo nè han nó chatat ni chu gym anh vào này sát lắm thì là vuông nó sắc hấp này yan lần này mà nó khèl trà mà là bon lên tới có cái bola sek trà là gym chuyên đi ha là declare mày yes hey hemi to bani ball kan theka na der ball kan theka na der penalty pet kala zirti rang khel thakop mai van nei de kha hey ake la vung bu ra ni pise ni ngai dan ni don lo tat pise ni ngai dan moi in sha chiang dun pani kan lo tia ran tekal kha bil zawa na kala police MRPFC khel dun ve MAP an khel lai khan yes karon chodon le yan ni yan an du to ka van duai deuh leka chaka deuh Dubai kal kan lo ti to ne India ram ayo Dubai lo zu fe chuak to ha ne game ai jon chak chang oma chak lo chang oma chu tiang vel chu ni po ni se yan du to khodang sare nga theo te sare la theo hi an khel ve ka thela sare nga theo je na fit tang mai ni sare la chu naw om ka ring mu nam don vít à không hề Republic le anh hi Paul anh lo hi purple hi cả ngã pet po bangai ground na chuan china po khang kan ris wal long ani po la kan du to phatang